Kurumirira mbura ya muiyuro iria iragomeire icigo-ini itiganite cia bururi ni icungireirie hathara nene ya mamirioni ma mbeca migunda-ini kurumirira uthukangia wa mimera. Arimi kuma mwena wa Kinungi gicigo-ini kia ubunge kia Naivasha kaunti ya Nakuru ni makaite ni wagi wa matharu, mboga, itunguru hamwe na irio ingi thutha wa mimera ino kuhofanirio ni muiyuro wa mai uria ucungireirie uthukangia munene. Within the coming 3-4 months chakula hakutakuwa, mboga zimeharibika, viazi vimeharibika. Kurumirira uthukangio uyu arimi aria mehocetie mwihoko wa urimi-ini riu matigitwo gatagati-ini ka ihiga na handu homo riu magitara hathara na kuremwo ni kwihunia. So wazazi wenye wanategemea hizo sukuma wiki hawezi kuenda kuchuna hizo sukuma wiki sababu mvua imeadhiri. So tungeomba hata waheshimiwa wengine, viongozi wetu wa Nakuru County waungane na mheshimiwa wetu Karanja na waweze kutuletea hayo mahitaji mengine ya basari, na wazazi wetu wataweza kuendelea na watoto wetu waendelee. Thengia ya mbura arimi aya no makaite ni barabara ciao guthukangio ni muiyuro wa mai guku magiikara na haho ya kuhofanirio ni mai ma demu iria marekwa ciahota gutua thingo matuko-ini meguka. Despite kuwa kwamba tuko na mambo ya basari, kuna dams ambazo ziko, watu pia wajichunge na upande wa maji kwa sababu ya disaster ambayo iko, na tuombe ya kwamba kila kitu kitatendeka. Na wale ambao na complain mambo ya barabara pia tusataje, Kenya mzima kona zote barabara zote ni mbaya. Kuringana na MCA wa Naivasha Stanley Karanja ni ugite gicigo giki gikoragwo kihokeirwo mithembe tiganite ya irio ni kihiri kia aikari kuma kaunti-ini cia Nairobi na Mombasa, na uguo kumoria maikare na umenyo ati matuko-ini meguka ni mekugumirwo ni unyihu wa irio ici. Kama serikali haiweki pesa za disaster, na tumeambia paka county iweke pesa za disaster, so that wale watu watakuwa na shida wahakikishe ya kwamba wanawapatia chakula, wanawapatia malazi. Oho ni oriti arimi mehuge demu iria cikiritie githimi kia mai macio niguo gwithema mutino o wothe uria ungiyumiria ta uria wahanikire ciumia 3 hituku mwena wa mai mahiu na gutiga andu 61 makuite. Dams hapa ni nyingi, lakini kwa sababu na mvua ikinyesha hapa kukianza kukauka, kuna kauka sana. Kwa hivyo zile dams ziko, tunazidi kuziangalia, tunafanya hiyo surveillance ya dams. Ni yako ikijaa maji, weka hakikisha kwamba umeweka fence. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.